Chidukizi kameme Ariani FM Ariani FM Wase wito binya wito Wase wito binya wito Mwethikisa ndini wa studio sito twina mweni ulani mutaalamu na ni mwithia wangite na mnani wa mundi edha kituelesya undula withietu ayika mawitala ukwata na nye nita watina ni wa Musembi. Karibu sana ndini wa studio sito. Ni mubea na kwa nita wa Tony Chalo wa Kitusa. Yes. Withia wangite wambie ba na Chalo wa Kitusa ni kumaba? Chalo wa Kitusa umetaka kuyoni na withia wangite ya ideas ya ba ilobi. Okay. Yes. Alright. Na mwithikisa ndawe na yukuli tuketa tuweja wasandini wandatika mboto si ukita kondu enda na kuithikisia mitambo ya dhiani tuende na umanani ata ulawike kaandini wa withia wangiti na Tony pena challenges. Okay, dekandika kwa siya challenges tutuka baadaye pena mundu utona ita ya siya yu withia wangiti wendeithi ata na nyene anda muno maybe kendo ndo na uthinzi yandu lana kwa atani ninza kana kindu kitoa na wako siyandu Waidia nkitenzeo biashara yepo. Yani market yepo. As long as waidia kindu kiseo. Okay. Yes. Eto siyo kata kwa kumethukisa ndini waivinda ete ya sabame tambone ya Adhian FM. Chidukizi kameme Ariani FM Ariani FM Wase wito binya wito Wase wito binya wito Ukaende yu Yuba uni bongo enda atuke bako ae ngite niweze Tony Kitusa neka niungi swani ya nakuli ati nyati no mundiu ilana muwa kweka wejia netha siya kendo kitoanya kondevya as in nikifika kwa nyumba unenanza nyati na inese no ndinza kakuku no ndinze mbuku you know no ila nina chari no ndinze mbui yongiti noi indi kwa kaende yu No kenesa. Niki withia wangite na ti withia wa kindu kingi in case ukakwatwa kuketa najua no withia okosie no kokosie otoi Kindu cha mbei ngite wa mino mnyoni ya mwendo ona nola wane ngoko isu na mboko isu nundu ngite yonde dhata. Alright. Na woka wabika musie niyo yamba ukukoma na yambe ba yangeitine Oye sosyo kanothio bikia ngingo kwa manano silie. Yes, kana isiana. Pawe pota ambao betania na inya siana. Mpaka hangulia we kuma woka wenesa aje imabunza. Unezo likanyumba. Kama nondo tatinda. No ba saidi wakana kawauwe. Umanyiaba. Namba umwe akakite nako kake saidi wake kawauwe ewe semu akomanza. Hata jinenge. Kite hii ya usuti wa bisi wakwa. Oh, okay, I get you. Now, nundu onakutina la ukia ba wambio sobe obisi. Nibo. Na watia mundu ba ya nyumba wa usobe ya siana. Kana isiana na atia na abidia bandu. Ni kana nuke ni imandie. Yes. Kungiti isu ni sisi eta siandu mako. Obisi na isu eta siandu mako. Wow. Wow. Ewe eta senkitu mdemba. Nyende dia wangite sia mdemba wa German Shepherd. Nese dosi ya Kisongo. Ne randu maisi eto. No you adibu kwa Kisongo ni mithemba mbingi ziende to bika almost mana 5 types ya ngite. Okay. No nye you ilangite ni specialize tena sio. Sieta wa working dogs. Ilasia. Ngite ya wea. Ya wea. Ngite yesu buko. Yeto kuma wea wea. You wea wayo nosu. Alright. You koko ke zaidi ya nene wa kampuni bandu. Menda ngite bunde yetu ya security. Okay zaidi ya simiti baya ndo wa chuma ke ino yo tuko. Baadhi yani tu sorted. Kwa banomba no neti ngite. Na iwe singite no yo etaisa hongo. Yeah. Waandika mundu baya no kwesa either wa anengiwe ngili. Andu malike. Yes. No ngite we menenga hongo yiko. Na banenge. Ai dibunde ukesa either kindu cheto food poisoning. Gitezu nde sawa sande ukuma kwa mundu. Ndio sale kwa mundu itesi. Aye. Na yu ona pa ya yu ondo otwa ngitezu ekasunge. Ni twa mundu wakwa. Ula wisene nengite. Ndio kweka ngukulie Tony. Nye kwa Yutina. Yes. Kwa Tina Musie. Ndiye ndaandika Watchman. Yes. Ula munda wakwa.
Yes. Kana la musi wakwa ni kuilobi na wigwa kamusi. Na ndiye naandika mutumia wa ikalabu. Yes. Na maybe nina oka bro kana oka sister kana mwaito bumusi. Ngite su ndio keke kala namo. I mean maisove yamo. Kila ke kawai. Peke nduketa wa introduction. Yani peke nduketa wa introduction. Right. Yani ngoka mundulo enda ekale yangite su ngamwike introduction. Oka mubunde siya kumisovia. Ona muno di kumisovia. Kumanyania oyo ni wembosi yu umelelo mundi. Ni woke ya nake. Ni woke ya wanake. Right. Ondu tunekala naku. Kana na ndu alangi ni andikite. Na ingite iwe ndi aseba. Ukamba pakuyone. Aye. Ngite ine ndi asyo hai lobi. Oilobi yetu kwa nyumba. No. Ni uthecho weasia kukombwa nyumba nundu nyena kukusiwa bala na komboete pala wa hivisia kwa mwene na kwa kwa chifu malaeli na kwa neya nyasia na enough is enough wadi wava wabandu na dinatho wabandu na nambaki ya ingite ndiamba yake ambaika waki yangite na mwandu maku mambe kalone ya ukombwa dikalo ya ukombwa banini ongite siende na subika baya na mbio dhanye ingite. Okay. Ndi ngite nasyo siambaki ya nyumba. Now, ngite siya kwake ya nyumba. Nutho wasia okay, tuke ba kwa ni kambuni yakwa yukwangeleka ni otathia ni toka ni tosa ngite kuma kwako. Yes. Weto ibiata. Wika utuko mbweje kana isioka jitoka kabisa. Yuba pedhe wana muelewano. Wa mwene kambuni na munengane wa ingite. Mwene kambuni na mwene ngite. Right? Yani uloku provide we ingite na uloku provide we. Muka elewana. Ukazi ngite ni ando mewa. Na ngite train dio yewa. Wezema o training ni we yolo. Kwa uo nasiombezi yasi chao. Sio yolo. Kwa ukenya wenda ngite yaku mwene. Bundesie. We ambo mithoa. Na mami no thoa tuyele anwa ingi. Pesa sia chao. Sia umebundesia. Nondo yu ameowa ye mbundesie. Po pesa ndiaku ya tuyo vaya yulu. Ete mbundesie thoa windi. Na je mbundesie thoa windi yulu. Na thoa windi ete mbundesie bado ni ngwevia uko mbundesia. Alright. Yes. Challenges. Na buwe boyungo ni ya. Na niwe se bado ndesa ukonvinzi kani uithia wangite yunyeta mwithu kesia wathiani. Yes. Kwa kutoni ndesa kukuona uithia wangite German Shepherd. Ngite no nitha na lifespan ili hata as in ni kala na nyebinda yanata ni misubi ata no kana withi ine kalanga yo ne nenga service otono na ba wangali ni thiani sine kunenga service bila ni misubi ona iyi socio ka mileage ni songa iyi socio ka ni asia ni ambe ya kuola lato yue gite wambe ya sia yo yekana right nikenya nundu yue na family members ba ya nyumba giteno ya manya kani uno ne ngania one ngania ani maito aya yuja umabu wesa ithia yenzo be kunde yaona ndakitali gitei no you challenges ila sie there wasie nene nyene thia wangu minete nundu giteno ya siawa for example inyaku aibu for about 60 days. Those are 3 months. No, 2 months. 2 months, yes. Aya, ya no siawa. Sisia yawa bukwaku. Sisia yawa beka indoketa wa well-being box ba isia yawa. Wesa aithi yawa kanitie tawa wa mwaki. Tola wangu kwa tufui. Ukesa aithi ya temperature ya tukite tu. Tuyosa na baya ni yawa ni yawa thogoto na vembebo. Ukesa aithi ya for the first 14 days. Tukite tuwe watu yola tani.
Tudikala na inya. Na inya. Okay. Inya eobo. No ukakite ina certain way. Ukesaithia tukite tuikila ka box ine. No inya no akile akoko banza akanywa no tinza pyo. Obanza wakawani. Twase ni nyumba alafu kala kanini karumu kasyo. Nundu uinya ndaile umahalanza ndakaete tukite to wamu. Right. Wangu atiabu. Kuzo ni sikala nyumba. Ikala nyumba for 40 days. Na zisia sio kana nange. Yambe ya kuima. Nikienda ndo kwa nyumba kana. Watho kwani abai mututi. Okay. Yupa utipo yu andu aingi maemea wanengite. Ndo wakiko. Na nekumabu. Na yu ya ileta yeko unake mundu laiba kube nundu kela siana. Yena siana baile ikala mundu bau pakube. Hapa kwa hapa. Yes. Tondo kana kanini kanini ya mundu. Ona yu elawe ambesi kenduketa wa winning. Kwa eka ona sio winiwa. Pale sionga inya. Tutetu switu twangite. Eka yungu twayoka bola ikenda yuwe saidi aiwangelewa. Right. Giteno ya mino bicha wiki ile. Niwe saidi anebingu yemetho. Ni ambesi otamba. Paunde po menenga etutalwa twa minyo. Okay. Nundu wa prevent you minyo. Na minyo ne yokila nambemwe. Kwa ngite kwa tusui twangite na ndo ingi mayevi hawa mesi. Okay. La mino mina yu ikiswile. Wa minenge tutalwa tutwa minyo. After 4 weeks. Niwo yu uka minenga 4 weeks after kunenga kudiwom. 4 weeks after kusiawa. Right. Pauli ebo umenenga yu first vaccination. Chanjo chambe. Nsanzo yambe, right? Inajeta wa parvovirus. Esu ne ya ne ya usue ya ne pavo ne undumwe no ndu wibya asiana sietawana siethawana wa no we muthuku muno ukwata asiana witawa rotavirus wa kwitu wa yes. Okay yunkite nasyo wa usuweta wa parvovirus na ewo wa tusuitwa ngite muno na isu ne 4 weeks to 5 weeks usiokea ingi after wiki ile yutukite twena myei muonza twena wiki muonza uisiokea ingi parvovirus uitonywa ingi aya taumabu tukite yutu yianite pa kwa 8 weeks kwa nini kwa 4 weeks uyi introduce winning yunda wa ingi wendeo na sio tuiya nsanzo wende sio na sio okaende na uya na wini nieno ni lazima usubia kimeuya ki liquid toso nundu kindu chambe ngite ndiso kakasuika yesa kakita unyenya na kwa tiamu ukesaidia kanyenya liquid ya nikekuyana kwa mituki then in the next 2 weeks kaibicho wiki tadhandatu nikiambisia kuumanga yue kameisia tulelo nikekuumanga you know we introduce your kaleu komo banini na you ende you tauma kwa vaccination yake ile no mbanyama ukwa leu angite percentage la nene muno ni protein nundu wa sisia ba yo ile tasoma history nyamo ni carnivorous sienda nyama ila ukawambe sio siwe angima ya udhia tutu keso besia mwende ukekita nyama you beside their content nene muno ya leu angite ne protein twendeye ni twabicha twende na nzanzo ni twawini twambye kuuya leu mukamu mukwatanu yes kesa umano na inyende numa na siana inya wiki ya thanthatu bani katani sene nyake na no kami no bicha winning yune manene ma separate ya ukesa hithi ya medina tons yuma mino ya isu no training ma mino ya niguo mesi nitabona mamu no fokatonge na tonga ithi na nundu volume yayo ni nene wisaithia thila yiya no jela na uma no enough
nundu ciana nundu na kwekaende na kuyana ukesaithia yukamwekenda content ya tukite twili kana tutatu na ngiti yokaza ilo ciatuyana pau kwa kuciatuyana nyena sacia 0 to 11 ila nilo kwata mbingi kitumi cha kwazia nzilo no ulizithie ngite ikethiwa na behaviors cionthe cia pregnancy na ye maisocia ile tunaitana ekangwa cha ikule laisi yes otondo tweka ngombe artificial insemination ngite ni ka artificial insemination siebo no Kenya timbiku okay kindu ta Germany kula tuma cia ingite Czech Republic South Africa siebo ngite yuma Kenya ipi dia cia yuma Kenya nengila breed ya ndi Kenya no uma wacio wa umisie ba ndisianza yuta line la nena yesu ya working line ya umete Czech Republic alright tumethikisia tuna mweni ndini wa studio Sito Masito mako Tony Kitosa na kwaneta watina musimindu tusiokete tina webindete ya sana bena shabika wita wa Pauline witisie wathi uyu ngwenda kunenga oyu nendi tuitha tuisio kaitina webinda ete ya samitambo ni adhiani Tuidukizi kameme Adhiani FM Wase wito binya wito tusiokete tweneni ni wa studio Sito mitambo ni Adhiani FM withikisia ino ni Adhiani FM tunambita kwenda ya mundu kuitwa Tony Kitosa yes ndini wa studio Sito otwenena unene yulo wa withia wimi wangite na nene vya kwanza wembeza by the way ni serious yungu ambisi ndisi kana ngenda kuitia no koka ni train kana na pepa na ilo the training ngabundi sio okay nego bundesia tutuiso sio wakati bikabaya kwa makulu yakani kana kunenge kulu yeni kana wisoje nzungi ya maybe mena shabiki ukuli tie nena ikulu kwa Tony mundu ena ngite yake no trainee mundu na if yes how much na Beryl uwa ni gani? Good morning. Beryl neiba akulitu ni kwa tiasinu kwita itusungia. Alright. Tuende tuviketa kwa nzanzo o kwanda ikambuthu tumine nzanzo kana tusioke ende withiane wangite. Zanzo tete na nene nzanzo ile na cia ilete ina kwa utete na bika pavo ya mbe right ila ne between 4 weeks to 5 weeks na twathi ya keli ya keli ila ni ya 7 weeks ila ni ya 7 weeks yula katatu jita wa DHLP ni yo ni short form ya dispenser hepatitis leptospirosis na pavo nesu yetonya wakakite ke 12 weeks iso ni miezi tatu right na wami no tonyesu after week yongi umwe no utonye rabies kana after 2 weeks you rabies no la you chanjo cha mwaka rabies no wawe babu kwangite rabies tu no wawo utasa cia wa mungethia good na ngitei situ ciao itasa cia kikamba nundu tio cia Kenya na kila county wa thindu ithio ngitio ya kawaida na kwa ndo ithio byo ngiti ila teta solo yu ibika bandu keuga ni wibi ngite ya fulani yena mungethia na ni umie kana kangania kana ni umie yes isu yote ta rabies na no wow very deadly with idea no wow utonya ukwata mundu kwa uneteka kila teka prevention na rabies no yo uwa ukasiokea kila mwaka yuke yaka kite kukatonywa kena 12 weeks ukasiokea ingi kena mwaka na miezi 3 na kila mwaka kila mwaka yue chongu kuya withi wangite nyangu mine abanthi nundu wona yu chanjo isio ndeka kite kuka inesobika kwako na yuka mina nginya yu chanjo no ya mwiso niguo yu wailete isi yakakiteka na kuma bu ngatwa nsanzo eno ninyi ngetonya yakana ngatwa clinic you it is clinic si angite yitengemea pawe
All right. We bandu ta masako. Obu masako no kwata ndagitali wako. Veterinary. Okay. Na wadio makuweni. Peo ndagitali sia nyamu. Kwa huo na utwa engite kana wakoka akatonye kwa mosi. Okay. Na tuendeye tuke bakwa kuthosia ngite. Yes. Ni twathi soko. Okay, pe muwe saa ingo ukasi andu aite soko kana andu meka auka. Baiki nduketa won. Okay. Ngite muno. Corona ni na tubunde isiobo wa mitandao. Ngite binge tetaki mutandao. Sure. Na uo mutandao no we very keen. Nondo nayo kindu ta Facebook. De kwa allow self udhosia wa nyamu. Okay. Kwa undo weka bau la Facebook. No weka lakini no weke we mwe. Okay. No kuno bisoka tigo. No uiti. No ithi. Na hendo imea wendo mbono kambelelo. Okay, inbox. Yuni wo wona andu ingi maikulia Yongite iteza wana kila osana akulia ne wo kambelelo ni chao. Siama utabwa thoa baniki. Nundu watabania thoa bu Facebook yakuye ya bingwa. Okay. Nundu rules and regulations ya Facebook. Onandu tangombe ba. Okay. Duisota ya kindu live animal kwa Facebook. Ainge bayitha mesi kiu. Mayithe wa mesi na iwo wila. Nyo na mundu tusundi ongana nake nundu ndesi. Okay. No athi inbox yangu lia utuye tuke baniki nini mutabasia. Okay. Ngitela ya ndine mbesa siana. Kwa ya Ndibyo ni 50. Ngili 50 kana silingi. Ila Ndibyo. Ngili 50. Ngili 50. Ila Ndibyo. Nela yolubyo. Nindete ona manana. Esu ne bakubi nusu million. Ngitemwe. Ai. Now, kwa mbelesie. Twitter siya natayo kwa mwi. Yo vokwa withi wa ngite. Wisaithi ya mundu yutatina. Na muteya ngite. Na lifespan ya ngite no ne between 1 year to 14 15. Ukasioka kwa kwende 15 na 15 years. Ni kwa 13 mea na meuka after that time. Na ngethe wa miaka ana. Very few. Yuecho wisaithi ya. Wathosia ngite. Rifaro. Nisio ikwekala cia business ini. Okay. Tita nguku na thina ya ne ona mbui. Watambui mbui no cie kalamu no ukaithia mbui yekale no yekale ona miaka 10. Yes. No USA ithia mbui na utea nini cia after miaka 2 kana 3 no ya icioke. Kana ukoko kwa koka muthenya azikuku. No USA ngite ndweya. Ko isu ni challenge mwe kana isu yo challenge referrals no si tono mwe kanja ndisio kamituke no na ninayo. Okay. Yuke wicho wisaidi abe challenge bo. Na ni bethe na challenge ta netwisi ile tano netwisi obagin. No ka na thindukane kana na thi kwa mundu kuthosia kindu kingi tuwete kwangele kwenye ng'ombe soko. Yes. Okay ambieni ngili miongo ile ng'ombe ni muyane na ngili 18 kiu ni wetikela cia kwako. Makwati anio makuola kwa kangu deche. Kumela na tengite yambe. Baingite na twatho. Nondo yune kwite ba kwa miei 3. Wisaithi abe mundu utenda kwetela. Ndao sala. Aila ingine telile nethiye kaendie. Okay. Kwa iku ya deposit biye ka ungo saka bicha ni 6. Kiundi kwenda. Okay. Mundu yu yau ukoko kakomana na offer inginzeo. Ya kosa sio. Na mundu ya nundu iwe committee ye. Ila time mwandikanite no betitie. Na wa mukulio mutungie mbesa ndekwenda enda ngite yake. Okay. Yuba uwe saidi ya bena challenge. Na yu akataka tabiketie yumyai 3. We saidi andu ingi matwenda 2 months. Na kayithi atwa windi. Thowa windi. Wakwatia. Yue lake ukakabiche miei 3. We kaisa muno kubita ngite nima. Ala. Nundu kenya mala 3 kwa muthenya. Kwa Charles sasa na wewe. Anoke kuonga kana nika. Aye nikaekania kuonga. Okay. You imagine ngite isuwe na 5. Iyo.
na wiolote thesi angite nene kututea kwikata onayo no umitethesi cionthe wiso utondu mwe no ndwate akaya kamye yele ekai pau ne boyu. Okay. Now twe kwa challenges. Yes. Ni wakoma na mutheno mweto ni na customer agakuya ndo hata munombe wa ng'ombe you pengiti yakwa imwe yithi ya wawia ni kuoya Joska gite suye sietwa yake yetawa how much ni pesa ngapi how much yetawa yetu na nyatue wana nyamya yesiki mundu wikito wa post ngite ukewa makulia how much na mundu wa how much nda wangite okay from experience na wa muansa ni mbeza ziana uyewa akulia kwa nini ng'ombe ala ona yune ngite mwaje tawa asla kwa nini ng'ombe wena ngite yetawa kwa nini ng'ombe na wena ngite yetawa how much uketha mwita how much kwa sahangi we side ya mundu ukulia how much usue kito ukuthaukia de serious na andu mangite athowa mauma ba obisine kwako makatua ndingi nyabanikala makoka makona makathowa kana mukegwa ni aba usue mundu muthowa usue na ho kana mbesa nini no mwelewa commitment yesu kuwa okay kwaku wona na kuya ninzeo no nina tutu ya no ndine mwethuke yasia no mundu Eldoret kulia how much na yebikata na yue nani basa no ndete nye ni numa banga di uthowa ngite nze cianza nienda niki nika no kenyubie ku ena mundu ebasa no sio akediete for example simo ino kie simo nzeo ukesa hivi ya simo ne kuna visa na andicrop yes what is in the photo kichongona na ki ya ugesa kwa cha hiyo izaisia kwa unya ni believe ya undu mwe na kaba ke bandu na kuya kwa kazi ni situ kaza sia to go is to see kuti ukejone okay to go is to see kwa uka wiyone tueleanwe neba ye ukamba toni na ningwenda kuithia ngite mwithikisia nini wa studio situ tuna mutaalamu na ni mwethi kana ni muemi wa ngite nane na utuelesia na mawito na either sia ngite ila eka nisietondu sita asia kisungu ambia German Shepherd na nkenda kutrain ya situ tusita amwanga no yeka leo taidi I mean sibe wangite sio no sia kisungu mwethele ne woke bathokanyo yuni unenga ka example pe bandu na tho isia mundu ngite ba karen na yu asio ka bio bandu bangi anengwa kuka kawaida na yu aithia siesiele imwe ya kisungu imwe no ya kawaida na yu siane ya yu na 11 months kaka kikamba kakila kakatua fence kakalikwene kakalika no sine wo mutuo wako yes okay ona kaka train watu no umye mundu ku ya musie ukamwete ba lakini umusi usu nukaunya kuumya no take time okay nundu ngitesu ona kaka wakuma ke kasui yuna kuya kaeti weke kasui nundu ninya na mwekiye yusiendu isusu on the training na chao no yukuma katule fence kaikwene kakasokole mapipa na ikabonie nundu mundu ni ebo ni ubaile uyo tena uyo nyumba thina wako ni chao ni mutuo kwa ukikamba ki tia cia ki train ka na iwe sikila ngite yake kamba ye uma wawo ngite icio on the waisisio ulelo wona ngite no uma wayo miaka ya tene ya German Shepherd ino inge ya Labrador ino inge ya Ridgeback ino inge ya Rottweiler ye wasisio thiune wona ukamaneno ino uma wayo mundu ithia wayo ina jinsi sia
haya na yukuma kasuika akasiawa ndwa katonya singano ndwa kabunde cia bai bo nyumba yaku ndwa ikata we wobie na nyololo na wakalecha bunza kango kule jemwe tonini kana tambe kwa tite ya mvona tuisio kaneka na twine ngite basio ka be mu train wa ukethia yenda kuticho ni pebala yenda choni is it true potty training potty training kaune kambe ya siakena siena mwe yumwe kakaenda choni chacho kana baloenda ni boka bala wakabulisia na kukoma be imusi wa ikoma nyomba pala tui nekebukebula ayende gweka okay no be ila ilika nyumba na ni wambe po iwe se yu mboi wao na mboi gwekebula ngite iwao okay nondo yuko kwito Africa baiwe thanzio ta Africa USA ithi yako yanza pesa cia winter ukesa ithi ngite sumia iye tatu kanena ndika kinyanza itinda momba na stima na yu inywe moyosa ta ngite cia nyumba USA ithi nondo bandumala ona ndu sangi USA ithi ukumala kuyothina nondo ni snow ni chaumbe boye nthi muno yukundu takuo ya Montreal Canada USA ithi aye negative 28 kokwitu tuiwa si 14 si nthi muno yuba kwenyu keza yutake kuyo ya thea muno yuka 11 keza ithi ya mundu ndakwata kekunda ya katwilo hivi exactly na kuyaje negative ko negative 40 imagine you fridge you is freezer yithi ya zero zero imagine negative you zero gitesu ne kumala yucho wona ama yikala sio nyumba tiwe ndiwo muno nundu wa climate ndukile Mwitukisani ndini wa mitambo ya Dhiani FM kilunguni chai kinya ya dhukumisani ya keli yila yukite udhela kanatupate idho ya mauvokwa ukubina tuina kendini wa studio situ Tony Kitusa na kwa nita watina kindo wa musimu wene kiliko chao manzi ya mbesa na mnani wa mundi Tony Kitusa tuelesi yuluwa uidhia wa ngiti na yo mawituala ukwata nimeva ndini wa nataka mbuthu itino idha ya mauvokwa ukubia saa sita tuidha tuikwate nengi na kene kanatuine tumanejo ni ata tamuimi ndonya kuambia wimi wangite ili letu sietete siya kisungu na indi tuina ilembeta yako nake va mitambo ni adya nika na indi tuambie kuwa na tiya nika nala alama kuthi maunduni yangi tuende mitambo ni adya FM kilungu ni kinya ya athukumi wina kwa tina isa ya katuni yotu ukita ulikadhini wandaika itembingi va mitambo ni ya adhiani FM Chidukizi kameme Adhiani FM Adhiani FM Wase wito binya wito Wase wito binya wito Ndine ya kilungu chai kinya 0703663183 niyo namba yako ya simu ndomuna 0751992994 Twina mutaalamu ndine wa studio situ ndani ndo wavingu ya radio yaku na ni muithia wangite wea kuna wea wanema ya ngite tondo wa mtu kuna anyita huna wea wa utangasi na twina kekuma bae mwendo wa saita na ndatika miongo 23 na Tony Kitusa ni kana twine mwithi kisa ni thangio sama kuna mapi dhawe ni akule kwa Tony Kitusa ni watu ndise yulu wanzanzo undu ngite ya ile usubi wa nondo usubi ya undu uidho wasya wikwatika naba now kiuni chongwenda nenda o yutuelesie ni utawiva kwa kwenye tina niwe ndienda niwe naguzwa ni kwenda kwambisia nima yangite ni ambila kwambisia ni wambisia already wamina kwenda ngite ni wambisia nundu buwe bo uma ukasia ina kweli kasumbani yake la kona iko ngai train hapa ikaumala hapa kuthauka kwa uamino mienda already wambia right na ekaku kwenda na kilingo yes niyo niambia ba actually nundu ndani withia wangu ni zina ile kuwa tusui kana maybe na ile kuwa matumbe kana ngingo kuikalecheka wikia yukwa ku ingite yu naambia ba eka kilingo kindu chambe musungu ambeye wende wa ikindu ambaye ka research ona mudhogo wa wangali
amba ikakuwa kuni window shopping akathia keko kune kilibana ba ne wandika weto yota iki ne wandika weni sanieke na hindi ayomba ne chau kiliko ayete kiliko bamwe amino kiete bamwe we you okila esi nienda kina na budget ya kwembesa yi ende bu oyambisia now nene wa weta uyuluwa wa kubundisia ingite yes na yu nketha nenda wendi wa kwenda ubundi wa kwetia ingite no mbundesie kana ni bando na ubundi wa fauka mbeni nina abundi asi andu alama na wangite kwa mana woye wangite kwa yue wa mina ya deposit ndiuka ndikwekia yu mafunzo ama mambe yani makwekala kakiteke anite na nundu ngite ini ana mituke nundu for example ngite ya mwaka nenyima nona miuya kwa ye myeyena kwa umye yenge kalibu nyanya kenda ni simosa asionde kayekie ndio tabia free of charge no you okay ndo ine train twene ndo ne train ya twene ne bindaje ndo kia kwa kuitho wangite okay na utrain na tekala na ku more than 2 hours ungoletia makoli wasu on they ke kange kata utabetie na yuyu pauwe bone na umie no na uwendi wandu mokite muno na binko akasukulu yune na Kitusa Training Academy ya base ya January ya base ya January mwaka utwadi no meanwhile ni training andu alame uthowa ngite kwa mana kutwambe useme ya office no yutabika December hichaute kwata kunze banye na binda yeju na mbe uko mbundi semana na bitowa sembani ya yune binda yu tibika December ne chabute na binga na yu ba Kitusa training training academy yangite specifically ngite na nungu sobienda onda inone ngite na mundu undu meikalanya andu asweli ni sobe lingaja nata ni myeyele full time kana masala na kwa sasa hivi ai training ni tengemea uenda chao nundu be mundu kwenda twika mwalimu taku mwalimu wa bundi si andu mawiti ngiti weso ndo mubundi si amwe yomwe niwa na kuwe wendo ubundi we wikale nengite sucho amwe yomwe okay nundu yube andu maenda atu an extend ya breeding kusia idhania ingite na dila isi na tibina wisi kila uendezi na kwa kama kule mungu tungo baye tina yes ninoka na ninafa wangite ngite nune thia ni munyanya na yota kwatiania muthenya muni ngwisaidi ande batha musi nitia nova nundu iko mandu nitia nova gite you level ila to train ya nasio wisaidhia ti no mangi yandu o si dia wanda command la mothe gite su wa binga nyumba weyo wa muya yunuwe na utia so be amusi ukakoma nona yo kwacha saa 10 na ilo ibingia iyo kwa kama ba momo nita ilenge aye ikatiuka we awawo nguye nyene dili ana ngite sieta wa working dogs nyene kutiya kata musikali nomba utukomete onaanza uwisa ithi abenza yawe yingite sia kwa isia we okay tisi we awo utuko muima ne kuvokoma ikiukite tukomete zilyoka na boka mundu stranger na boka mundu stranger wambia ngite nundi muuma stranger no kudili ayo nesa kwa chanu wasa report either wambisi ya polisi kana kuoya matwa wamenuka okay right twende manya kwa nitwamanya pena kimanisio chako ka ubundi wenda ni natha wangite kanenda ni ngwenda kumanya yuluwa withia wangite na kwa mokulyo nundu ni ngwenda twase mokulyo yu pena yukulyo yimu winengeto ni kana indi baadaye tunenge namba yaku ya simu nundu nyino ngwenda isotho wangite by the na ni serious ekachake 7 ni serious ni ngwenda ngite 0703 mwithukisia 663183 namba inenge ya simu ni noti 751 kenda ile
kenda inya mitambo ni Adhian FM ndane kulyo yulwa widia wangiti kukulya mtaalamu itundini wa studio situ evani kana usungie Facebook ni Adhian FM wase witu vine witu naende baadaye tuweza tuyuka kumendea lanja kama mondo kuli tionesa ngiti mwembe sasia noetha noindi woka no musungia nondu iwenaji sungia Adhian FM hello mitambo ni Adhian FM Adhiani hello. Hello. Oh my goodness. Hello. Adhian FM. Hey, Brida. Totoni. Ninaziosa. All right. No songiwe. Thank you. Brida mweni muthusi akulya. Ngite isunuenda utambisi anza kana no bakwitu Kenya na bena ungiba ukulite ngite mwembe sasiana na bene kulyo nyingine kunengete baumbe ni 0703663183 Adhiani. Hello. Yes, what in data? Kulya. Ila si wito kwake Owina ya muthembosu. Yenima. Okay, no songiwa. All right. Yune kule yengetoni usiwe na yongite German Shepherd ndava wakwaku. No umu trainee na wimwelesya betha babwata Adhian FM. Hello. Haya, Adhian FM hello. Ni musio beauty we. Ni waketheka. Allah. Adhiani? Nesa tuiwe. Ngite. Chao. Okay, no songiwa. Thank you. Okay, makulyo bato ni moketa kuka. Mwembe tikilino kana tubabiche bau. Tuyambila ba. Tuambisia nolae ukitembea. Akolilie uipasia mbesa siana. You training is yede wa malaili. Peki nduti kita ana kesongo obedience. Tabia. Na yu tabia isu nesu wa meta ikoka. Ni yesi sietwa yayo. Ni yesi bala ya ilolika. Ni yesi bala koma. Ni yesi sanga ni hapa andi ndibo. Pan dialete kukangali kweno. Siendo yu taisu. Isu yote sa obedience na neba siangili 30. Ebindana. Ne wiki itatu. Okay. Na taumabu ngilime kwa tatu. Alright. Taenda butenda kinduketa wa guarding and protection. Yani kwa security kusubia musi wako. You name training kwa usubei na njuka kwako kweka kinduketa wa introduction kana handing over. Nikanema nie. Nikenda imanye ndina yobo nengi. Ti yaku. Okay. Na yuba ye kulyo yune kwatania noe kuletie ni lazima ni training yako ila uwete kwa kana kwa nino sangite tuyoka bala nino sangite sianza no ndio saanda mionete peki ndukita wa assessment ni ukangosa ngite kwaku itena temperament
ya utrainika ngoka ngaya mbesa siaku mana kiundieka kwa uni ukakwa kuna assessment fee ya 3,000 nuke ni assess ngiti ya ku ngili 3 ka assess undibe 3,000 ewe yabanye mbeso nuke ni assess na ndu makwa yu ala ni fundeti kana ngitesu yaku no yekiata no ibundike wakwatia nundu wesaithia be ngite wa uwie bandu wate wo ngite nundu wendao ngite na wame wo chip nundu we wenda kwitanywa na German Shepherd yubesi ndo mbingite itho cia kana te ye ngite te siasia wesaithia be kindu kita wa agility ya ngite ball control food control sindu isu cionthe ukesaidia ni tazi cia kakite kaka ka train wa kuuma no kaume wakwatia bu aya wa boyu wa keli pe ungi ukulilie kana ngite ilande nethi hawacio ndesa nthi cianza ni ndete Tanzania Uganda na Ghana isu ni ndeke isu no ile sandeke kwa ukindu wika gite nacio cie passport Allah gite no uili chandekeni pe mathangu ubitela kwa veterinary na immigration sindu isu cionthe na no lazima wika na yundu isaika sindu isu onthe utena ni witata utena utaratala wa ngite sundu yasi iwende no ta mundu kila ngite ye birth certificate na kila ngite ye training program yayo nundu mundu uyo thowe cianza tindia tiate wangite ambe ni wese kila okuthoa kwa pepa la bandu wa training ngite omonde uandika au ka record omonde na training chau yathi nthi kana yathi ulo ukesaidia ni wathi mangite kana ngotongeti na ndunge paya kwaye ndiye watu ya kwa yuluwa ngite mundu ayowa no kie yone uya we muingo ambao kaone ni kana mutwa ainge mo wesaithia ni mathukumanite na mundu wa muteya kana au kaba kasiona kana tu video tu wiki ya Facebook no tuonete na kamanya kini chongwenda tuende be unge ikulitie gite utesa hata usunene na nena mbeni kwa ngite la yindi muno ni 50 ngili 50 na yupa huku ine ulo itengemea undu mwikalite asyo alright no ndo trainete ola unge yungi ndikwata ndisyo uwe namba inya na ukukula cia kangite uwete kundu kungi kana no ubundisia ukabundisia alright na pe mu akule yulu angite yake ya mwanga nasio ito na utebe kata kwa training yu uye ikule trobo wangite su ya mwanga nite nene to kibindini na kuyangite sio onde itengemeana umo jini yayo jeans ila siengite nesu ukesaidia ngite no ndiamanyia kwikala nandu bakube ni kuthela ngwa kwikirwa mabia yukuma ke kanini kaya onwa wendo na ngite siendete wendo muno na wami no myoni ya wendo ngitesu ona wasa siende a trainewa ni oma mundu wako ni mundu ngi ni umuma oneta a traine wako uma ikamanya na protection jeans ukesaidia ni Yesu uyu ni wembosi yakwa uyu ni wo weta ekindu ila kuseo ika protect yoneta train alright ndeto cia muthia na ndono kwa tata nyeno ngwate kwa namba eno 0721 841 386 noti mwanza ile imwe nyanya inya imwe itatu nyanya 6 katika WhatsApp kana ukakunwa
o direct suni namba yake mutaalamu ndini wa studio situ lani muimi wangite no imea maiko kunoyu muikambe kunoyu etalitambe umina tume studio ambo kunda kiwo adi umwenda inde wimo kwenye simu 0721841386 esino timonza ile imwe nyanya inya imwe itatu nyanya thandatu na niyo YouTube kwesi itwa ya Tony Kitusa Kitusa video ilanza Tony yeno neti OWN kana no N Tony ni single N NY Tony Kitusa YouTube kana Kitusa K9 Kitusa wamina Kitusa uandike okay na kenda na S K9S na subscribe okay na ni Facebook Tony Kitusa okay ndato ya mudia ni kana tumale na winanga ni angeti nundu nini sibe mundu kwithukisi umanie withi aba na etelete byule umukedia mwandu wane ingethi niambisia na kindwa kwa good ulani Mary Pauline wa Chalo ndio sietwa kwa ya katini Chalo Linda Chalo na Harun Chalo isuni siana isuni yombosi yakwa izwi landegwa ye miaka monza no ilandebo ne yoyi thia we shugulikite bu chake lini ngui kwa makazi ni makwa mambia mwana ye mo makedia na yundi makedia onde niambizi amwelo sila nuke kwe mwaniki sila tauma bute ikwe muzembi wa kioko tuingali kweno enginuke kwe ile limbole mutie mbole ba yakaguyuni na inyakwa jeni nthenya no aziye ngombao wow thank you na be ungi we ba yangongu weta wa Christine ba yangongu ambiye mwana athi studio ezu na emo mukedia ndikoke ngongu aketheke thank you ni kwendea ibindeseo na ibindane ingi maybe tukokonenyo kindu kingi ba nondo bena ingi already minde na simu minde na kwasia ni mokite katwetele moke kwaku ubonde swedia wangiti nyaba kwa ingoka thank you so much nitale twatana muno ndo akwithia nakuba ni studio situ ni mubeano ndo athia ni kunthocha all right nitawatina wa musemi na twinake Tony wa Kitusa okay Twidhukizi kameme Adhiani FM Wase wito binya wito